Top 10 y'abahanzi bakunzwe hano iwacu mu Rwanda mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzikazi bita Aline Sano. Uyu muhanzi bita Aline Sano ku rukuta rwe rwa Instagram akurikirwa n'abantu barenga 353. Kuri YouTube akaba akurikirwa n'abantu barenga 137. Akaba indirimbo aheruka gusohora bayita ngo ni Fire. Indirimbo yabaye popular bakaba bayita ngo ni Say Less, ari kumwe na Fikfa Make. Ku mwanya wa 9 rero turasanga umuhanzi bita ngo ni Kivumbi King. Uyu Kivumbi King akurikirwa n'abantu barenga 224. Gusa igitangaje ku rukuta rwa Instagram na post nimwe iriho. Kuri YouTube afite 246 bimukurikira, ndetse indirimbo ye yabaye popular akaba ari Wait ari kumwe na Exxon, ndetse iya nyuma aheruka gusohora n'indirimbo bita Mama ari kumwe na Mike Kayihura. Ku mwanya wa 8 rero ho turasanga umuhanzi bita Juno Kizgenza. Uyu muhanzi Juno Kizgenza waje azamuka mu muziki ameze neza, azamukana hit after hit. Uyu muhanzi rero ku rukuta rwa Instagram akaba akurikirwa n'abantu basaga 333, ndetse ku rukuta rwe rwa YouTube we akaba akurikirwa n'abantu 452. Haribo abantu bamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube. Ndetse uyu muhanzi ngo ni Juno Kizgenza, indirimbo ye yabaye popular ni indirimbo y'igitangaza ari kumwe na Bruce Melody ndetse na Kenny Soul. Iyo ni indirimbo yiwe yabaye popular. Indirimbo yeruka gusohora ni indirimbo bita Shenge. Indirimbo bita Shenge iri no kugaragara ku ma playlist cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 rero reka tuvuge umuhanzi bita Bwiza. Uyu ni umuhanzikazi bita Bwiza ufite ukurikirwa n'abantu 274 ku rukuta rwe rwa Instagram, ndetse ku rubuga rwe rwa YouTube akaba akurikirwa n'abantu basaga 369. abo akaribo bamukurikira. Uyu muhanzi rero ndakwibutsa yuko ari umuhanzi umwe mu bazamutse neza, mubaje neza, kuko indirimbo ya mbere yakoze bayitaga Lady yahise ikfata hit, iba hit after hit mu gihe cyayo, ari nabwo yazamutse aza afata imihanda hose ashimuta mbese umuziki, mbese ari mu bakobwa beza, kobwa nyarwandakazi bazamutse neza mu gihe cyiwe. Uyu muhanzi kazi rero indirimbo yabaye hit akaba ari yo Lady, ndetse iheruka gusohora ni indirimbo yasohoye mu masaha make yashize bayita na Sala ari kumwe na Roda. Uyu muhanzi kazi kandi akaba afite album ye akaba yarayise ngo ni 25 Shades. Ku mwanya wa 6 rero reka tuhasanga wo bita ngo Kenny Soul. Kenny Soul uherutse no kwibaruka imfura yiwe ukabyaze kugira imyaka umwaka umwe n'igice. Uyu muhanzi rero akaba afite abamukurikira 260, ndetse kuri YouTube yiwe akaba afite 285 bimukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube. Uyu muhanzi indirimbo ye yabaye popular ni indirimbo bita ngo ni Say My Name, indirimbo yakoreye mu gihugu cya Kongo, mu gihugu cy'abaturanyi, akaba ari yabaye popular. Ndetse indirimbo aheruka gusohora ni indirimbo Deja Vu, indirimbo nziza cyane kuba wowe atarayumvishe. Ni indirimbo nziza cyane umuhanzi yasohoye yaje ikurikira indi nayo yari imaze gufata hit. Ku mwanya wa 5 rero turasanga uwo bita Israel Mbonyi. Uyu muhanzi ngo ni Israel Mbonyi rero we akaba akurikirwa n'abantu basaga 100 ku rukuta rwe rwa Instagram, 800. Ku rukuta rwe rwa YouTube akaba akurikirwa n'abantu 1,881,000. Indirimbo yabaye popular n'indirimbo ni Nasiri yakunzwe cyane, indirimbo yabaye hit, kuko kuri ubu ngubu tuvugana imaze kuzuza 1,78,000 ku rukuta rwa Facebook cyangwa ku rubuga rwa Facebook. Akaba rero aheruka gusohora indirimbo ayita No Double, ariyo ndirimbo aheruka gusohora. Ku mwanya wa 4 rero turasanga umuhanzi bita ngo ni Bruce Melody, cyangwa igitangaza, cyangwa se umwite munyakazi bitewe nuko ushaka cyangwa bitewe nuko ushaka kubyumva. Uyu muhanzi rero akaba akurikirwa n'abantu 1,200,000 ku rukuta rwe rwa Instagram.
ku rukuta rwe rwa YouTube, akaba akurikirwa naho n'abantu 766 aribyo bimukurikirana kuri YouTube. Uyu muhanzi rero ngo ni Bruce Melody. Rero indirimbo ye yabaye popular ni indirimbo bita ngo ni Catherine, ariyo ndirimbo yamuhaye hit, ubu imaze kuzuza miliyoni zigera muri 14. Naho indirimbo iheruka yo ni indirimbo bayita ngo Oya. Iyo yari indirimbo iri kuri alubumu ye yasohoye bita ngo Colorful Generation, aho iyi alubumu yashatse gushyiramo ingeri zose z'abantu bakuru, z'abantu batoya, ku buryo buri muntu ashobora kubonamo indirimbo akaba yayisangamo. Ku mwanya wa gatatu rero reka tuhasange umuhanzi bita Meddy. Uyu nguyu uheruka no gutangaza yuko agiye kuva mu muziki, ndetse yanavuze yuko yanavuye mu muziki. Akaba ari rero mu gitaramo kizaba ejo bundi cya Rwanda Convention, kizaba kirimo abahanzi na The Ben nabonye azakitabira. Uyu akaba akurikirwa kuri Instagram, akaba afite abantu bamukurikira 1 miliyoni, ndetse ku rukuta rwa YouTube akaba afite abantu bamukurikirana 1,570,000. Uyu muhanzi rero indirimbo ye yabaye hit after hit, irongera iba hit, irakundwa hisi hose. Ni indirimbo slowly yujuje miliyoni zisaga 116. Ndetse n'indirimbo aheruka gusohora bayita ngo ni Blessed. Rero ni indirimbo nayo yagize ubungubu ikaba yujuje 2,200,000. Umuhanzi uri ku mwanya wa kabiri rero turasanga umuhanzi bita Eazy. Uyu rero ni umwe mu bahanzi bazamutse neza, bafata hit, baza bameze nkaho wagira ngo bajya bavuga ngo bararogesheje. Uyu muhanzi rero kuva yaza, indirimbo ye ya mbere yakoranye kuva yakinjira mu Giti Business Group, aho yakutangiye gukorana na manager we Junior Giti. Uyu muhanzi ntago na ndirimbo nimwe yiwe irajya munsi ya miliyoni nkuko abandi byagiye bigaragara. Indirimbo ye yakoze ya mbere yabaye Faster, niyo yakoreye muri Giti Business Group, ariko indirimbo ya mbere yabaye popular ni indirimbo bita Jugumira. Ndetse n'indirimbo ya nyuma aheruka gusohora, aho yari ari kumwe na The Ben ndetse na Kevin Kade, bayita ngo ni Folomiana. Ngo je ne sais pas, ngibaze nk'ubumindutse ukandeka, ko abanzi bose niyo niyo yasohoye mu gihe gishize. Ku mwanya wa mbere rero tukaba tugiye kuhasanga umuhanzi yakunzwe na benshi, bavuga yuko akundwa n'abakobwa. Aherutse kujya gutaramira muri UG mu Bugande, aho yahuriyeyo n'umwami wa Afrobeat Diamond. Uyu muhanzi rero bahuriye muri festival bari bagiye guhuriramo, aribwo byaravugishije abantu. N'umuhanzi bita The Ben cyangwa Tiger B cyangwa Mugisha Benjamin, bitewe n'iri kubangukiye. Uyu muhanzi rero akurikirwa kuri Instagram n'abantu basaga 992. Kuri YouTube akaba afite abantu 494. Uyu muhanzi rero ngo ni The Ben. Indirimbo ye yabaye popular ni indirimbo ye yakoranye n'umugore wiwe bayita ngo ni Forever. Iyi niyo ndirimbo yabaye hit after hit. Uyu muhanzi rero indirimbo aheruka gushyira hanze n'indirimbo bita ngo Icyizere, iri kuri alubumu ye yise Plenty Love, ari naho indirimbo ya mbere yasohoye yari indi bise Plenty, yaje ikompeta n'ifoto ya Bruce Melody muri cyagiye bari bafitanye ibintu by'amakimbirane, ariko nyuma byaje kurangira. Iyo niyo top 10 rero twabateguriye. Ntucikwe kwibuka gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo uzarebe na top 10 tujye kuzatubategurira. Ciao ciao.